Neduke konia ebintu by'ubwagachi asama guriura nyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chugwa kenyo boards chitap chiamache ceiling boards curtain rods door locks chichabi marble kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batariri miyumu chukisi nsemo ya former uchumi supermarket Makutano Junction neduka ya kabere opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo churungo magega ye bridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye stechenene ime yomo chukisumu nigobare sesemo ya Gorma ya Street ime yomo chundhiwa nigobare opposite Wachonya petrol station naboko bakiresimi namba enotisano naibire kiandeyemo kiandainye isano naibire isano nemo gose enotisano naibire kiandamara kabere ibere kianda inye ibere isano na ibere isano Gesa Hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Ndizi TV ubwenso bw'umugushi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibice chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Maya kichiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wana chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko my friend. Ayenga yugo tikara. Okobwa na kwomogoko waye. Igwa ko genda sesi miao yako. Genda say baby. Business number 8888090. Igori yoga wako na bagadai. Okumeka
emia yemo yukai unokobeka chintunda chinyinge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bona chintunda chinyinge nekius egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bali miaka 13 guche igoro. Mwanchumu ligere bono chiaragire Chinsa Isato chiabono botukinga kene ko kwaligania SMS ya mangana majya nyara ko kumanyagati yari twabere to kwaliganiria kurwasena semambia yarenge ntambe ko Chinsa chigabono chiabono margoba elibona seri bwanya ariko sansamuranira na kumanyibona abaliki baito babere bako yasangiriye ko chingongo chonsi ime neisiko yorgongo rwagusi na mange abereka okorekana ayibonongo cyo kumanya buna abaliki baito babere bakonyabeka aseli wa gendero tubwatia wetere nsemeli ya mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News the digital na biga nsemeli ya YouTube na bakotera buna Ndizi TV News nyirabuno umuswati yo mumonchu muligereria niga basambire abana baye babere soko basambira nyomba ko bwatakana buna umusacho yogo somo nchiriyo yebono nigo bono aretire nyamesancho gose niga nyomira mukungu kabere egento kero umuswati yogo samba abana baye babere ketabekana buna nobororo somo sacho yoko nyomo mukungu kabere tari mangana ayungati yango choko mumonchu muligereria sentire yo bekirano Chinsa Isato chiabono botuko YouTube Ndizi TV News. Saranso ikibono nkomanya zenjire yobo ikiranu olito kubwatira nere gwetira somuno bwimanyiriro higakoro kwa Joshua Auta eritira n'inchenkoro kwa Vincent Onyancha emesa ya mangana magia Chinsa Isato chiabono botoke togo chaka sogo chengerali tokeli gali manye kantabuna Eid al-Adha elibono ligo chengerwa ne dini y'Abayisilamu aseri tokoli ya lero beso kya soko nyara go chengerali tokeli gekarangani wane miaka ya magega nigo jialenge oseri ya kabirali tokoli nekagima abwase okonyenya na koliya kwalenge kwenekigwa asikonde tokoli ya lero ayutene gatigwa Chinsa mo chinyinge kolengana ne dini y'Abayisilamu nigo bate abuna chomba kya kanyenyuru ne chimboli gekarane miaka ya maiga ayutanya letiko ikirani waseri tokoli lero kobatekana sekeli bagote abuna nogo konga wo uchumi no kina kwa magoli yebintu egento bate birekera litukeli ko tachengerwa buna lya berigo chengerwa ase miaka ya magega au ashadda dhikra ni siku ya leo ya kuchinja. Mbuzi iko 16,000, 10,000, 12,000, 13,000. Uko hali juu kile kitu mbuzi imepanda, customer pia hakuna, wale amenunua pia pesa hakuna. Mtu alikuwa amenunua 2 na gotikara boigo asa mangana lengeta okanyara gochengara litukeliga lia Eid al-Adha ni gobono Amayia County ya Nyamira Abayisilamu beso kya sokanyara gokona litukeliga na gote abuna ni goba ligo kiramuno kubwatekana no kubwatana akurwase dini yega Islamu omulikito kurwase county ya Nyamira jobu maange ni gatwarigan roboti urwase nchira yobu ikirano ekero abaegeno kurwase dini yega Islamu bachengera litukoli neneria Eid al-Adha Amayia County Nyamira mbatigiri maiga sebomerana asumusikiti obo gotoka imeyomochie Onyamira
Kwa hivyo yani holi ya siku ya leo ndio siku ya maana zaidi ambayo Allah anapenda zaidi na ni kubwa mbele ya Allah. Kwa hivyo vitu gani siku ya leo tunaweza kuwa tunafanya kama sisi Waislamu? Ya kwanza ni nini? Kufanya tahlil, tahmid na takbir kwa wingi, yani kufanya kwanya kwebori ninkige koirera bachengera litukeliga. Hassan Omar oyore omoimam omonene aso musikiti oyu natorera ase oboime ikiwe koirera bachengera litukeli. Ni siku ambayo Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, ambapo kwamba wenzetu wanamuita Abraham, hii siku alikuwa ni siku ya kumtoa mwanae wa kipekee ambaye ni Ismail, wenzetu wakumuita Ishmael. Sate banigo bago chengera litukeli asibako nyenya chimboli chingamia nechiombe na gusangana abatabwati. Na vinavyochinjwa katika hii siku ni kana vile ngamia, uwe na ng'ombe, mbuzi hadi kondoo, ukawa ni mwenye kuchinja kwa wale wenye uwezo. Ikiwa we haukuwa na uwezo wa kutoa, basi hujalazimishiwa. Na kuchinja katika nyama hizi ni wajibu uwe ni mwenye kuzitawanisha ama kugawa kwa watu ambao kwamba wanastahili kugawanyiwa, mshereke pamoja nao, pamoja na nyumba yako. Asisegecho abagekoruegwa utia sabagenwa usange kibabwate na abatali kwenyara. Zaidi ya kusema kwamba kile kidogo tulichokuwa nacho tuweze kuwagawia wale wasiojiweza na wale wanaojiweza angalau, na tuone kama Mwenyezi Mungu atatujalia, atujalie na tufikishe mwisho mema inshallah. Boigo mbasa baba Kenya gutwara okwaberana na boigo gutwara obomo. Yobono ngo batebya ba abantu bospi ono minto bali batabya ba Islamu moja metoba bamba tobegentekemo tumusasiminya sae asenjera yemo yonsi. Tuwe ni kuepukana na yale ambayo kwamba yanamkasirisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameamrisha kwamba tuwe ni wenye kusameheana, kwa sababu yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. Asabasa umuraibwense Dr. William Ruto no muraibwe kiombekia Azimio Raila Odinga uikaransanse ase obomo na koigwana na elinde koleta omorembe asense icho ya Kenya. Rais wetu ambaye ni William Ruto pamoja na kinara wa Azimio ambaye kwamba ni Raila Odinga, na waomba mje mkue kitu kimoja, mjadiliane, mpate kusikizana na muendeshe Kenya hii pasina kuwa na kutupiana cheche za maneno, kwa sababu nyinyi ndio ambao kwamba kiberiti, mkiwasha kiberiti basi mafuta itavuta, na mafuta ni wananchi. Nyinyi ndio ambao kwamba mtakuwa wenye kutuweka chini na kutupatia maadili ambayo kwamba inafaa sisi kufuata na tuijenge nchi hii. Asanteni zaidi. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase County Nyamira, Job Maangi. Mbiya muno muri kicho kurwase County Nyamira, Job Maangi hasoro bochi rwase nchira yobo ikirano gotigana yono mwancho muregereria berekago korekana ni gobona wamenye kurwase nsemo ya Gomba iyo gotoka se wodi ya Nyakoime ya County ya Kisii tukulia raba kurobekana asoko nyara kwe murungania nsemo ya Gomba gotigwa maigana sensemelia ya magendro nigo wabodi umemsebwe wodi ya Nyakoe Cosmas ya Simundio yagi koene kimunangoso aragati nako barosiria chibali cha niga gocha matuka make maiga yomo msebwe wodi ya Nyakoe Cosmas so yagi kolia irabuna na chikoligeria mangana rengete chibara na nabo Asimundi Cosmas nigate irabuna na bwatemero buriyo gochikone kibunankorosi yali bariyo asaburi amenyi benseme yo ya Gomba kwa batohererun ngekerekeria begetemero berese na soko nyaro gikiraniyo bokoreri ana subwaga chube chibara ase godi ya Nyakoe amenye buniko bate abuna samotoka mangene miaka ya magega ensemo ya Gomba ime ya Nyakoe nigo yaberekege kego tuwa maiga ase bate abuna babere batali konyora magendro na koganyo mu MCM ko imukege tambokero na kobaroserie bara asensemeyo para yare miru yatigirwe taracha ntu atigiruma amito twakuri mutago toroserie para bana bito bari kichibesa mbako barika babakore ndwatebire ma ntu twatebire ma bana ndwatebire ma birikire ntu wana kwamba ntu twati moto iyo one esa cierto konya goita igo chikura chikoera konyo yo tato begere tingo ya kya tebi ngomba go chakero chakiro koirorera chipara chinde chiaro chigwe
pikipiki yaiga kere mbura ya tule ntori gweta pale yaiga una bono igo mwana andu arira butukore kogenda kogonkia etwasi none kurangerie gari gochaka ige twa mobogoria twa muira mpaka gesonso twa chikorinire gari ororo igo bono enka epara bune una mwekire korora para teiyo embure mojani etu iganga none chipikipiki nchiri gweta omobere to kogoriro abante bagukwa twatiga bonchari epare erie ekoruge soso gochigonga no tugutiga omobere abantu babugurireko bareta gochaiga ntwanya korora stima abantu baito bade bakorora bibeya buna bona maguta achire igoro na boigo ekiombe kiekoligeria mangana renge tobo chenu kimanyakanite buna Iranda Community Health Promoters nigo bagendete kurobo korebwabo ananegochia sa menyi bense moya nyakoya nense moya Iranda asirito kore bakoleta araso konyara gosira bale batare kwenyara boigo konyara kuba yachinda omulike ito tipona sanya norobocho rwa senchira yobuime ekiombe gia Iranda Community Health Promoters nigo kigenderete kwa nobo koreri gochia sebinyoro ao asogosira abagotu amana bali batari kwenyara igorende twacha korra umoru waire urenge gaiga utari kwenyara twacha kumomere nyumba twacha kumosibia nabwato bakongwe chinda twacha kumosibichinda nonye nase nkeyeiga abakongumbaro muna mwarora indagera nonye no mumro w'umucya mutwe tuli buyaigo asingiyo konyo murero lenga butumusibichinda na komomere nyumba singiga shinero tokora na Community Health Promoters okwero kwabo nigo kogosegeta bali barwareta amarwire asebinyoro na kobaikia sechinyagitari elio konyora okogwenigwa to igere yo konya abantu kuruya sebinyoro ime aba 20p asebio yasekiombe kigeitu igo tobwate chinyomba gwetania emiyeyemo togotarira na igo togotarira abantu babwate amarwira wao amakongwa wao tokobarifa uchichinya gitari gati yali bagwakere koko no kolenda obochenwa sechinka elio gosemia na gosiria amarwire asebinyoro elio kolenda amagima y'abantu egashito tokora neyo kwerwa na mono asa abantu aba ebagoteba bagachinda n'ubuchafu bogo jireta tatikalende nale kubamanyiga ekero omete buya naende umuchuru musafi chinde china bachikokena enjo ekinyuru kiana chinda timetio sino koragera ligo seningi lakini rende gendo gelinga lazima togenda kubwaterana bantu baito ligere gose change neve mono tumentenyu busafi gokwa na chinga kichokubwato kwa bokareri obwe nigo bari ndio mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati mbiamono asoko banyora buna community volunteers na koboria abaikiranirie ire ria barierete ilio ko bamento moyo asobokoreri gwabo na yaito ya totebeti ngafte budget yakara osom na intunturoro na nentu agoka koigunga na tubigita sesa weyo bono tugusabanga na ne binyoro byonsi bibwata mangana health community promoters bakoro mukia mono bokorora barwire na bagotu egere gusinya sai na konye serikali bakune na baru banyare ko bakunyuru era bakonyo sobo mu butule kubwa mono poto mwapu bune gutuminyokira mbiya mono yakorire gashi enkong ya musibiri ya omire nyumba buya obuya banyasa etata kuripoti likita seni Ndizi TV kurwase kenyero kiaboge katu egotoka sense moya Iranda Nyakoe ward ebunge ya Kitutu Chache South egotoka Amayia county ya Kisii eletalia Nedipon asanya Bijamuno mulikito dipona sanya sorobocho rwa senchira yobo ikirano gotigana yobono mwancho muligereria ni gobono omo bishop omo yomo chore jono mangi asekanse SK asor gongororia rwa South Nyanza nyarga koboria bara ikone kinankobwatira na bare asokonyara kane kingo kirane bana magendra no bura yobuya ana chinsemo nigo chinga kiecha nyarga koboria begenwa korwa kanisa ne kansa SK kane kimuno kobwatira na nkororo na boigo kogani obwatira ne amone serikali asokonyara gwekeria chinsemo omurikito mirdedi mumanyi norobocho rwa senchira yobuime kanisa nigo ere ekiorokererio ekia gochia sei mwanya bantu buna enchere ya moyo kolenta okwigena ku monto angaso monene kolende asama tukabwango iga nigo kanisa yabeirege konyora okomochi konene ase ogutabwatia chimbu chingia
nase ekanisa ya Anglican Church of God ase orosagia rwa Gusii omo Bishop John Omangi oyo ochorwa eliogotenera diocese ya Upper Southern Nyanza Kisii nigo aisokire ase ntunde entangani kurwa ogochoro kwae na kugania abarai amo n'abantu bokugania okuya gucha kubwaterana ase ogokora emirimo emia. It's in this regard that we call upon the Gusii community leaders and people at large and people of goodwill to support this new diocese which has been born out of the greater Southern Nyanza diocese. For us to reach where we are, we had a vision and a mission which has led us to this far. Those pillars which will be sustained forward, like evangelism and outreach, will not cease. Leadership training and development is something that's ongoing. We will also embark on sustainability, on resource development and investment to have a strong financial base. Nigo atebire ase kanisa yabo barubomba bwatiteli chiko na igomba gendrete kurandia enchiri ase balia basirire kurwa ase egasio monene asa atebire na kongu eserikali kubeka lichiko ase obuteneli bwe kanisa. On the ongoing consultation and collection of views by the Task Force on Regulation of Churches, I think the Anglican Church has already made its stand, even through the NCCK, through the memorandum that was presented in the Senate by the NCCK General Secretary, Mr. Chris Kinyanjui, and that is what we are supporting at the position, because it is difficult to regulate the church. We only support a law which will deter those who are lost from the sound doctrine, but a law which will create freedom of worship. We are lucky that by God's grace I assume office as the youngest bishop still in this region, and I want to capitalize this youthful age to reach my young people in the region and even in the country. So this is a statement that young people can equally lead in the church, in the nation, and elsewhere. Boigo nigo abulire abarayigo cyagusanga amona barbo ekero barachi gutwara omusangerkano bwo gucengera okonyora diocese yabo omutenyi ogatano na gatatu. The Anglican Church has made a major contribution in the welfare of our nation since before, during, and after independence up to date. Anglican Church cannot be ignored. So we call upon the leaders of Gusii when we are planning for the enthronement service, which will be done by His Grace the Archbishop on August 27th this year at Gusii Stadium, that the leaders will come and support us in this great step in our region. Kuripotelea egetaseni kia Ndizi TV, litaliane Mildred Momanyi. Biya mono muliketo Mildred Mumanya saroboti rwa senchire yobo ikirano gotigana yibono moncho mulgereria aboroki okura se skuru yoborose yitwe gotoka se wodi ya monyero Chinsa moshimara bunga yaktu cha Chenotha nigo bane kibakwe gokera kubwatekana no gosira babere bakonyora kurwa se kyombe gya Joshua Nyarechi Foundation kanangane kyombe kino kya watokire bitamba byobo chanu asa aboroki mogokobo aseri tukoli rero muliketo dipona sanya no roboti rwa senchira yobo ime. Ebunge ya kitutu cha Chenot nigegenderete gochengera gosirwa kwa mwana munyaroka gokwana imeye skuru yoboroso ya itubo egotoka imeye wodi ya monyerera Chinsa mo chamarani nigo aboroki wabenyorire bitamba byo botenu amo nendagera rero twabayire bitamba byo botenu twabayire endagera buno mochere amafuta y'echingeni twarure chi chat sasa bana bari abasinini togosaba abana banyareko bakobere skuru amatukonsi ikegere bitamba ibikanya na biba cyane nindi no kwegena nga at least bona abana mu kibona kora bya sama somabo mali ko chikomisi kegera amatuka mango konyora abana aba ikera batabwati bitamba ibi para sama tukabo konyere bakomisi iyo ekora kinga nyona masoma bamba ikokora bwe
gati ya barokiwa bakonyaka gwetira somurubulio bw'omusamaria omuya Joshua Nyarenchi nigo bagokera omurubulio oyo na kwirineria ng'ambu ya mono. Kupitia maisha yenye ni ngumu, tunapaki nyumbani, hatuji shule. Sasa tuko nazo, tutaweza kuwa shuleni kila siku. Omwalimu omonene bw'esukuru eyo Boroso Karen Nyakundi uyo bwato omuyega bw'okolitaya kogenda nkakurwa emirimo ya serikali nigagokera omuri oyo nerebo igo na kwirineria ng'ambu ya mono. Yenye tulikuwa nayo kuanzia darasa la 4 mpaka 8 muendelee nayo, na hiyo ndio itasaidia watoto ili waendelee kufanya bidii. Hawa watoto wataendelea kufurahia, pia umewasaidia wazazi kwa sababu ni wao walikuwa wanaenda kuwanunulia. Chinga kiechechio nigo baruko bolia gujese serikali kurigereria magori y'ebitambaye byobo chenu gosekora sio murobelio bwokona na ebitambaye bibosa aborokiwo batari gwakanira. Yase serikali ya itenene ya national government inyareko bage koena n'ebitambaye ebi ekeirigori gosetwa ebosa buna mokwena na biribinde. Tukurera tu abaire ngo kibara okora bya sama somabo kera maizi kumisi classes ebako be school full time. Kulipatereka Senike Ndizi TV kurwa se skuru yo Boroso ya Itibo egotoka imeye ward ya Munyerero ebunga ya kitutu cha North imeye county ya Kisii iliyetelana Ndipon Asanya Biyamono mulikito dipo na Asanya saroboti rwa senjere yoboikirano gotigana yibono mwancho muligere togendere ko mulikira mangana rengete chisemi omuwaziri bw'chisemi Ezekiel Mbaki Machogu gabori abalima banebe chiskuru konyara kwane kibunanko bwatira na baraso imaso konyara ko kinibirengo bye chisemi okwali tukulia rwa county ya Mombasa sabwato musangire kana nabalimu abanebe chiskuru cyoboroso omuwaziri w'isemi Ezekiel Machogu gate abuna serikali ya Kenya kwanza negendete kubekemiro beresene likonyara kwane kibuna ngosira bare chisemi ngaiga sense ya Kenya chinga kichini gate abuna sense ya Kenya nigagandrete gwetera makongo ase kolende bare no kwegenda buno gonchire ngo chikoboro ekero kili chumi ya gendrete gokonga kolenga na Machogu gate beruna ogosangirira kwebango ni okwarokane ko banse mono egento kire chiskuru chinga gotonyora chibesa bune bwendrete na boni gate beruna serikali ya Kenya kwanza negendrete kubeke bitambo kiro bisaine ngariko nyara kone kibuna chiskuru nkonyora chire chibesa. You are aware, and I think we have had an engagement with the National Treasury. The PS must have mentioned this in his speech, that we want to get back from the the current quarterly system to the ratio of 50, 30, and 20 going forward. And I think the Treasury so far is in support of that, because this will change and ensure equitable distribution of funds throughout the year, empowering schools to plan and utilize resources more efficiently. How much are we getting in form of revenue in any given financial year? We are getting about 2.2 trillion. And the salaries are on any given month, take 800 billion. The public debt, 1.2 trillion. The counties, 400. You have not done anything on development, which you must also do. So you can see the very tight circumstances in which we are operating. But one thing that we want to assure you is that we are coming out of this, all is well, under the captainship and the stewardship of His Excellency the President of the Republic of Kenya. Na gotigana na yubono mwanchumo ligeli roboti ndo gwechania ndo libuna omusubate yo munigo abasambira abana baye babere asaba siekera nyumba nako basamba seri tukolia lero yotebekana buno musubate yo kurose county ya Kajiado nige mukege tambukirekyo maega yoko manyabuno mosacho ni garetre nyame sanchu agoseni ga nyomiro mukungu kabere igento kiage cyo musubate yo nakorera gosiekera abana baye nyumba nako basamba goikagokwa na boni go musubate nyaraga ko niyanchuri ya na serikali ya bekire emirobelyo nani genda tekoli gyo musubate yo kolengana na amenye kurwa
senseme yu amona kerolini go bateruna omusacho yamuno muga so muswati yu amuno muga ko babere bagotwara ryo mana kirengake yenigo yacha maiga yomusacho kumuke getambukira na kunyo mukungu kabere egento kyage kya omuswati yu nakorera gosiekera abana ba enyomba abwa saba samba bonsi nanigo bagakire asenkendo na bonigo okobole kwa rurwe go kya samenye benseme yu kurwa so mugambi ko ne kibuna ngoganya na bari ryo mana ryege nkasenchire bwenete libaga ryo kumuke getambukiro na ko babeka sabe abana baye bana babera abuni go basambu butuko bwokira rero egero kiri muswati yu bono agendrete koligwa maiga yokunyanchuria mimi ninamaliza mimi pale Asa venye nimeenda kuangalia nikapata moto imejaa kwa mlango, yeye mwenyewe ametoka nje, sijui alifanyaje tena karudi ndani. Kwa hiyo saa huyu mtoto anaitwa Shanteli akalia kwa uchungu akaniambia Mama Jeni naomba kuja unisaidie. Asa sikuwa na venye naweza msaidia, mlango ya bedroom ni kama alikuwa amefunga na kifuli. Kuangalia kwa dirisha moto imeshika, gasi na nuka. Ikawa mtoto analia tu akiita jina yangu, Mama Jeni kuja unisaidie, Mama Jeni kuja unisaidie, lakini sikuwa na uwezo wa kumsaidia. Na saa hiyo nilikuwa tu peke yangu hapa. Maafa ya watoto wawili wamekufa bila hatia, bila kujua chochote juu yake na ile mzozo ambao wamekuwa naye. Mimi kama mzazi hiyo kitu imeniuma sana. Ayo kumubona umuncho muligereria una omusubati osambira abana baye babira senga incho mugako yo nyomire omukungu kabere tali mangana gotigana na yubona umuncho mulige tuligereria ngo mugavana we county ya Kakamega Governor Ndizi baraza ni governor eramo na bwatani banda na ba MC kurwa se county ya Kakamega babe kirese ina goeti ya budget yo mwaka yo bwekiri bubere na merongebere ne tato ko mwaka bwekiri bubere na merongebere ne 2023-2024 ase county ya Kakamega nyore county ya Kakamega ngatezi county richi atware kerengo kigoro mono asogo sangere kwebango achi county merongene na isano na ibere kolengana no governor we county yon ganya rekobori amenye benseme ya nekurwa chigwodi konekina ko bali maiso asekeriani ko chibase chia bekiro kurwa sensemo ngari ko nyara ko ne kibuna obo koringo kirano bole na bensemo yobo chinwa mune chinsemo chinde niko yaroka na kubekiro chibase chinyinge ngari bontira chiko konya mangana renge tokuboro ko moryogo asinya getali meye county ya Kakamega na boni governors baraza nyareka ko tebuna bagendre ko bwatana na gokorobo tukubime kumanyana kichibase chigutumekwa ngana na serikali ye county yo igarugo kurogo tindigo chia sonde bwensturanya rago kuruma chibase chia bekurensemo asogo ikrania magendro ase county yo ya Kakamega. The Ministry of Agriculture is 1.2 billion Kenya shillings. Health for development, largely on equipment, is 639 million Kenya shillings. Education, with great focus on ECD and county polytechnics. In terms of improving their infrastructure, we have 481 million Kenya shillings. Then roads, infrastructure, public works and energy, we have 1.3 billion Kenya shillings. Lands, urban housing, urban development, housing and physical planning, 514. Go tigara boiga samangana rengete yobo koleri umuwaziri bobo koleri go seleba Florence Bore ni gobona tebira serikali nebegete mirobere saine ko ne kibuna basen kwenye rabare mere moniga ya kwana ya chinga kyanyara go sioli abanino soko chake bene egeti geche go sor skating as county ya Nairobi. Florence Bore go kwana kurwa senseme yo nigate bune mirobere robono ko ne kibuna basen go konya kabare ana soko ko na nakoru amabaga yemeremo na bune gebori ya basai we tuma kerekere serikali yagende tukurwanira abasa insa ya serikali ya Kenya kwanza. This is a very big investment, and apart from the big investment, many Kenyans have been employed. I'm told Kenyans that have been employed in this project are about 400, and I want to take this opportunity to congratulate the owners and to tell them this is the way to go. Thank you for creating jobs for Kenyans.
Thank you for giving a chance to Kenyans to work. We've employed over 400 people and we expect to employ even more going forward. But right now we're starting with the 400 and most of them, even the skaters that are skating with us right now, that are going to train people to skate, the skaters that skate in Nairobi town most of the time in Sundays, they usually don't have a place to skate, but right now they have a place to skate. They're having fun while they're earning something at the end of the day. Now it is going to be a good sport, a sport where you can just come and enjoy yourself. But more importantly, for our kids in Kenya to learn, and especially Nairobi, I want to tell them, Nairobi, we don't have many fields where kids could go and play. So today we are happy to see such a venture, and a venture that will take in young people who will now move on. So Nairobi now becomes the hub in East Africa and Africa in general to make sure that the kids and those people that skate get an opportunity to showcase their talent and display their talent along here instead of doing it in the streets. And of course, expand their skating prowess. Mwanchumulike nyina bono niko gendete gotengera Ndizi TV obwansu bumugusie kera yo gendete mwanchumulike nganchire bono enkoirukiwe ka sensemelia yechigosoli nkomainali yabereka gokorekane gosoli ya Roberto gokorekane itokolegara segeti ya Gusii Stadium gati timu ya Shabana na MCF Muri Children Family ni gobona enkoyeyo abuli itokolegoro etagosere tigwe asa yabage kogosere kwa Chinsa isano litokolia segeti kelekia Gusii Stadium asegosere ya Shabana na boigona MCF ani gobono timu ya Shabana egenrete gosesaria kirage asoko nyara ko yekora kigori sato asegore yamo timu yo ya MCF asegosori yeri tukolia ro kiraboni ge timu ya Shabana ni gegenrete gotangana se league ya NSL National Super League asebwati chipointe meronge tane bere gose 17 na boni gobatgeri chigosori bere asogo chigokora league ya NSL aso kiraboni ga Shabana ni getangaine anene asoko nyara gosesaria ase league yo ya NSL mangana na balenge gasiri tukulia ra segeti kia Gusii Stadium. Na wana gosori ya renge gogati timu ya MSF sebono banyara kogosori ya timu ya Shabana ni gonyana kubwa chigoli sato ase goli ye mwancho muligeria gotogoteba ongera sana Shabana tore bobe gotigana yuno mwancho muligeria nganjira nyakiro musumali mangana maja century bwekirano koleneta tengo tibe no bosemia semara goba ya bono toba sekoria embusoro yao anene asengencho yeri gesa lyabande encherende digasari yabande ndigera oriembusoro yao andake obosemia gochia sene bana boroke gosa boroki wabuna montoro seribinto biaye koroche gakulinto biaye koroche kamenyete bia koroche gakulinto bia senchere bwenete andake nae tobasa gutwara obote otake komenya buna amenyete andake niligasari yaye akoria ayetora twari geserio igobona oligasario monto
ndigera olie mbusuro yao mwibuli kora bunka yarebe nkori yali nsonkoro yali nyama nayo mukitibasiri obwatenga nawe cyo gole nsogole ne nyama ndake yali nge school fees yo mwana ayekwalire mbusuro olie na lige saria yale kolia ikono lige yo monto ndigera olie embusuro ya wasebuli tukona bumoncho muligelia kwekira bunonka yakero musumali mangana magia century jobo ikiranu kendra gotobwati boigo na botambe oetera nsemeli mtandao nsemu ya Facebook Ndizi TV News Digital na boiga nsemeli ya YouTube na bogoto na buna Ndizi TV News letore kubwatira nero goetera sumu na bwimanyeryo igakoro kwa Joshua Auta no liane kichibi chamu niligiria wikira century wenete igakoro kwa Petro ni ramokero botoko bya tomera na ndito kuri Juma SMS ya mangana magia na botambe letera nchenkoro kwa Vincent Onyancha.